Nangone turang ambale na tuila kau sambale ratu se pena ia kana tambatu nganilau e sudu mai tabe uni e nei ka ruasanga bulu kawalu ni Julai tini kadiwa tini kawalu karangale kimbale na Walter Reed Medical Center mai Washington DC mai mereke e nei ka tini kawalu ni Disemba tini kadiwa dio sanga bulu katolu irasayan baki vitu setengah bulu kelima. Erai sebu ni presidendi, maine kawono ni Disemba tini kadiwa walu setengah bulu kebitu. Medo bana non ramain bale, ena tini kadiwa diwa setengah bulu ketulu. Beba kata kira na turang ambale era beliutaki ena ngaunawa, era hapai rongo-rongo ena non rangaunan di buli. Ralaki pakata para yang di pakabinak. Ena be kurni buli torodake so. Kalaki ado saraki Wadham College mai Oxford. Kara buli tiko mai kina. Medo van ni ado ni nangone turang ambale na tuina au sambale. Oratu sakami se semara. Anona bakada bara baka sauri na nona buli mai Otago mai New Zealand. Ka ngai ngole ni kio kusiwat. Rausati ko ti mai ka o ratu penai yang nganilau e ratu Edward tungi tui bonua bau bakambau turanga mai nai songlada saya do taleni ratu sekami se semara abang bauti ya murieti kongo en do nai tuba rangai bukan no mai muri Nyarai-rai na kita na turang na talay sambal ya orang tu salala sukuna. Beba kango na non rato vito seki na turang ambaleso. Ni rasa rai da bagayawa saratu na tungalala nebiti. Mera bagaruta kini kina na non da turang ambale kina bagaga ni beli utak. Ora tu penaya ya duru talenga kina matai balu. Kaya zawan na itutu waka kanala. Ya dingitaki talenga kina bei matambo seso meralaki beli utaki kabeng garabikina. Era duru kinang bosalawa sangani mata baka turi mena bei dingin era duru eni kya iralesi kinang bosalawa. Sao tie vida na pengarabi bagai kamera kara sa bagai adora ibiti kena matanitu. Ya laki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa kara tula kisota taliki na nabewakan. Ya laki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa Karatula kisota taliki na nabewakan. Kay raw naturang ay rua o ratu Edward Tiwanovo. Kay ratu sakami se semara. O sa tabutan tiko na sa. Kasemberan di mga to kaya takina. Kasemberan talangani taura na kinaido. Sa ikuan bekang warin na buwan isasangan ni Ratu Salala. Mertula kibibo ketaka. Nang bulin ni mata ni tuwo tungalala ibiti. Kanga ibu karyawan na kenan rotini na tinikadyo bitu sa ngabulo. Erto sa turang abuli binaka. Erto sa laki buli sa ramain bola tangani. Kabakata kira na turang ay rambulay na ngaunaya. Uray dali sa tiyong na kenri tukutuku. Nirabay rongo-rongo ay nakakita nga ay ranggarapa. Enang gito, enay balu, enang dagat-dagat taleso, eba kaki na nabuli, kay nabingarap. Erata uratu eso na itutu baga minista. Era minista ni bay Tangomaki, minista ni bay Kabaga Itaukei, era minista ni Sarabanoa, era minista ni bay baga Torodakitaki, karalaki buke-buke talenga ni Prime Minister na sona ngauna. Watake na turanga may naisong lava,
e rasa to katalenga na mbosalaw na ngaunea kara sa lewe talinga ni mbosalo e bakan data kina na matanggali mata nitu yang aniti kenda ipiti ni sa baka tobo takingo e nang mbosalaw ipiti kena ibu raw ni beliu taki baka mata nitu ni sa tikebudawan ru baka maluatiko nalinga imbolatangan e na mata nitu koloni ipiti e rasa to katalenga kina na nonta banu e so naturanga buku karayawa saya ngarasanga ni tau kenga e relewe ne bei mata ni tuta leso ka bei mata tamata so me bakata ki AD Patel, Siddiq Koya, C.A. Shah, K. James Madhavan, Mr. John Falvey, Charles Stinson, Charles Walker, Doug Brown, kay nabida tali na turang era tuto kaya nangaunaya kaya nangusuni po sa toka Mr. K.C. Ramraka and dua na loya ibiti o da butirat ko nga ang so karata kamay na tungalala na ibiti and pakasa man duin-dui kaya isongo-songo mga politikin duin-dui relewena era rawatan na pesaw ni Beliutaki may bayira na turangan ng bolatangan era sabakan bimbiyo na non tabanua mera sali sutale kina non rabanua e abakarewa ng routine ni abiti en tinikadiyo abito sa ngabulu sa abakay rongo-rongo titiko kina non tabanua en nabida na tambana sa kilay lebutiko na pasibika nindua na mata nitu e na Beliutaki e na yasa ni non bura-bura e na dua na ngauna. E rasato ka kina na non turang ambale sa nga nindo kay wala nga ibiti. E so me baka na turang na tuilakaw. Ratu penay nga nilaw. Kay rataleso e rasama ibakan data katoka na non ray lako-lako. Malumo na ba yung garabi e siya nga ni kinaimbalimbali ni rasaan duwa batakiriti ko na ba yung kayado siya nga iti ko ng duin-dui bagay tamera duin-dui baga mata-tamata dui bosa-bosa kina ito ba ng bula baga politiki po and the room na ba yung matanggali bosa inda siya nga nindaw rungod ba inda sa rungod ba ng bosa lawa na ba kaya luleki na iso baleta ni reti ko na non da turang ang bale rasang nindaw rumaba na matanggali buwas sa bawa yamit na kang wana riba kay be sa ikuang gori na ipalapala ni Beliutaki sa papada na non da bernua e nangauna ni non Beliutaki na turang ang bale so mabakata kiratu penayang nga nila anon rarawa ni be rungo-rungodi e nandela ni indu-indui en dua tokan tarambo ni non ratoso e nangauna ya rabo kaya nga takakinan na iwale-wale binaka ni Beliutaki benda bebosaki kandan bebata e nandua na tepeli kanda bewasay takatoka na non tabaka sa mandina nga nindu-indu itu na bekainda na numa sobo sabakaya yan libay kenta na matanggal libay rongo-rongo di bagawaya inday-inday ikuwa inda saba kaya nga takati ko ibiti na salan ni ibay rongo-rongo di takoso na buwa birri menda ba kaya do bay saukina e nanon da banua iyan de sabi sa umbeka nga na ngauna o de kila de so e nandi ba mele su talemay na bay ngauna malumo ka marabo e rabe Beliutaki kina na nang dangon e turang ang bale sabaka na sir na irami raratang buwi sa lingaw na mo nileso talemay. Turangan na tuilakaw era sosomita ki ratu sa George kandabule buta kumbao na turangan na bunibalu e naitutu baka kobana Governor General merda ba na okotoba na ikat tuanan raw ibusatan tuanan dolo diwanan raw walu sanga bulu kabitu niyang baki ninda sabi sa ukina
e na matani tun dominioni ki na beliu taki boka republic. E taura na itutu boka presidenti na ngone turang mbale na tuida kau me dawasaran rasala ki mbale mate me na Walter Reed Medical Center mai Washington DC mai Mereke. E ralewe ni abusa boka turanga na isokula. E ralewe talenga ni abusa turanga mai lalanga besi. E rabuli mai na Northern Provincial School, ang yadana muri na Provincial School Northern, may lobo ni Bono. E ranga indewa talenga kin buli ni tu may matabotu do. E pagkabariti ko na buli may kya, rasakan ni bimera laki lewe na timi ni rakabi ni biti kapoka raw ngoleti ko ki New Zealand kabaung dua beira na lewe ni timi ngonen duang dua e nangaw na waya o sabo reita ko oti o ira na nong daturang ang bale rabagay rongo-rongo na kakya na nga garako bauyaga kinandito go na timi bagay rongo-rongo duang beka e nai tuku ni venga una ni rakavi na nonda banua. Kakabeta nikina na turanga na buni balu. Ratu George Kandabule budwa kambao. Arangito abo ki mai New Zealand e senganin ruka bagandua. Goe na mbaki tini kadiwa. Tolu sanga bulu kadiwa. E raduru talenga kina matai balu ne karuani balu lebu na turanga na tuida kau. Karangay ngole ki Wareham College, may Oxford, may Bolatangani, e na tinikadiwa basta nga bulkaono. Era may lakatalikin na istuba, e na pingarabi bukang mata nitu, irasali sumay na buli. Era may taura talenga na lakabukang diyo, ni semberan ni rangay laki taura na itutu baka rokotu ita kaunrobe. Era lesikin ng bosalawa, karabuni bola ni be kaba i taukei. E raba kawati tau manda ke andi laisa de la somo ngani lau. E na tini kadiwa basa nga bulu kadiwa. E rangai tauri asili kandavila ke na ikarua e na tini kadiwa bitu sanga bulu kaba. Ke imbale maboa ay katulu ni Maramawatinra e na tini kadiwa walu sanga bulu kaono. E rato lewe vitu na ngone boka tumbu mai vale lepu. Karatan beta kina na itutu boka tuila kau na ngone turangango rato sa pena ienga ni lau may liu-liu ni mata ni tuto bata e na tini kadiwa walu sanga bulu kawalu rasa tauraki na mereka tini kaba ni tuida kau e nai tuku ni venga una ibiti. Au dapat toka mantai kia ni Samoa.